Dobro večer, dame i gospodo, dobrodošli na naš bosanski, to jest kitišanačko-bosanski romantični radio. Romantični radio. Romantični radio, dame i gospodo, prvi put u povijesti. Novi projekt, sve novo izmišljeno. Ovog našeg šporuna tlajat niko ne može, to je živa istina. Ima nas dva, ja sam tu voditelj, pevaljka, svirač, playback, a Zole, na mikseti, na tome nečemu, na tome. Studio, tako je, producent naš. I sad, ćemo da vam objasnimo na romantičnom radiju top 5 romantičnih pjesama koje su snimane od zadnjih 5 godina, ali tako Zole? Tako je. Sad ti njima reci koji ćemo na top 5 mjestu, na 5. mjestu naše... Na top 5. mjestu, inače, na našeg jako romantičnog radija. Recim Zole. Tako, je jedna pjesma vrlo zanimljivog sadržaja koja je stara jedno milion godina. 2 milion godina, Daniela. 900.000 tisuća. Zove se Daniela Martinović i pjesma Reci više Daniela Martinovića, izvođač je Ide mi u životu, ide mi... To je izvođač, dobro, jel? Ne, izvođač je Daniela, nemoj izmišljati špora. Moment, da. Ide mi u životu, ide mi... Jedan ulala zove. Ali mi fali ono malo ljubavi, ali mi fali korak tvoj, na stopu prati moj, gdje si ti, da je slađe zaspati. Pivaj Daniela, pivaj. Pivam. Da si tu pred mojim vratima. Malo trumbeta, to. Pa da mi pozvoniš u ranim satima. I da mi tvoje usne snene na topli burek tek zamirišu s mesom. Ideš mi u životu, ide mi. Bravo, to je bila na 5. mjestu naš Daniela najromantičnija pjesma u zadnjih 40 godina što je snimljena. Slušajte sad će vam Zolo reći na top 4 koja je pjesma. Na top 4 je pjesma koja je malo manje romantična, a malo više nešto drugo. A šta je? Bobo i Cotomaš među nogami špolju na broj životinje koje su Cotomaš među nogami, a nije mi monstruma, a nije ni Jelena. Koja se zove još jedina životinja koja je u glazbenoj sceni? DJ Krmak, tako je. Co to máš među nogami, co to máš monstruma, ja. Co to máš među nogami, to nije dlakenko, to šuma. Co to máš među nogami, co to máš monstruma, nije ni Jelena. Co to máš među nogami, to nije dlakenko, to DJ Krmak. Na pješčanoj obali Zole i DJ Krmak ljubav sprobali. Ti jedan mali ček ono naveo te na grijeh. I šta je? Bilo je dobro, je dok nisi skinio zoki gačenke. I šta to? Co to máš među nogami, co to máš monstruma, nije ni Jelena. Co to máš među nogami, to je dlakenko, ta šuma. Co to máš među nogami, co to máš monstruma, ja. Co to máš među nogami, to je dlakenko, ta šuma. Eto, to nam je bilo na 4. mjestu naše top narodne romantične ljestvice. Koje romantične pjesme? Zole, reci koja je romantična pjesma na 3. mjestu? Na 3. mjestu je najromantičnija pjesma snimljena ikad. Da, reci nam ko je, reci otkri to. Naš prijatelj Buco! Ne, Buco! Znači Buco, kako se zove pjesma? Sigurno tražena si roba u gradu. Nije tražena roba, ali rajske kočije. Rajske kočije. To ti je bio bolid prije 40.000 godina se vozili u takvim drvenim taškama. Kao da je tijelo moje gorilo dok sam te promatrao. A ja pomislim da li će se valjda danas noćas dogoditi. I nije važno da li će se ponoviti. A ne da li je važno. I šta sad?
kao da su te rajske kočije meni u vino donijele, kao da su te Budu vino bolan, nemam pojma, kao da su te Božji čuvari u zadnji čas kuš bolan s neba poslali, dušu spasi u to rajske kočije. A malena, a jako dobro izgledaš, čija li te ruka sklesala, a da će mladost samo da mi pripadaš, i nije važno dan ili dan ili noć ili dva. I šta su te? A kao da su te rajske kočije zole upleti u vino, pio sam vino nek dan. Kao da su te, kao da su te Božji čuvari zole upleti, nek vam poslali, dušu spasili. Neće ja da pletem ništa, ja nisam plet. Eto, to je bilo na trećem mjestu, Zole. Inače, da, to je bilo na trećem mjestu. Šta nam je na drugom mjestu, Zole? Na drugom mjestu je Vanje. Reci nam šta nam je na drugom mjestu, Zole. Na drugom mjestu šta je, Zole? Klapa Sveti Florijan. Klapa Sveti Florijan. Sa pjesmom Varenje i to, kako ću joj reći. Karenje i to karenje i sve ostalo. Ja u škveru radim, nije loša klapa, babo je se spremna. Vrime govori mi čača. Imaš sobu, imaš vrtalkar i bicikletu. Čane ženiš onu Marijetu. Ne razumi čača, da našli cure, vataju tajkune, lovu i do ture. Nema više serenade, nemaš kurgrande, ako nemaš vilu, jahtu i Cherokee Grande. Kako ću joj reći da barim, dok je u kafiću varim ops. Reci meni moja mala, kad bi znala bili dala. Reci meni moja mala, da li znala bili dala. Treba si joj reći kako ćeš da variš. Ovo je improvizacija, ovo je live. To je live. I reci meni moja mala, kad bi znala bili dala. Ajde, reci više. Ne bi dala. Reci meni moja mala, kad bi znala bili dala. Ne bi. Dobro, to je bila top 2 pozicija. Tako je. Reci nam, Zole, dalje. Čitaj. Dalje, za dalje. Ako znaš. Znam, kako ne bi znao da čitam, nemoj da me vređaš, jer ću da ti nešto. Ako si ti čitao, onda si od Tarzana tura. A baš mi je drago. Ajde. Inače, na prvom mjestu našeg romantičnog radija u teškoj verziji. Da. Su dubrovački trubaduri. Trubaduri. Mirišu grana i cijela varoš spi, a behari dok mirišu, ljubi me, ljubi ti. Zole trube. Sad je mjesec maj, behara više nema, a ruže su procvjetale, poljubaca više nema. Ruže su procvjetale, poljubaca više nema. Eto, to je bilo sve danas od našeg romantičnog radija iz pokrajine Kitišanaca. Ima nas malo, ali nas ima puno nekad. Ima nas dosta. Kad dođe kod Cvrtana ima nas i više za 50 komada. Tako je. Eto, puno, čekajte za jedno tjedan, dva strane pjesme. Tako je. 10 stranih iz Hrvatske, kažem. Da. To je iz Bosne. Do iz Bosne Bulana, iz Hrvatske. Iz Bosne sam mislio. Ne. Iz Albanije. Zole, dobro je, postravi ljude, idemo. Iz Će nam vrijeme, čovječ, piratski radio ću da nas uvati, imamo 10 minuta i nas svataju. Joj, da. Ajde, pozdravi ljude. Bilo mi je drago, uživajte nam, vama nije bilo drago, meni. Tako da, molio bi našega najpoznatijeg voditelja, mene voditelja, voditelja da odjavi ovu emisiju. Hoćemo se dogovoriti više, ajde ti prvi. Ne možemo se mi dogovoriti. Hoćeš ti da prvi pričaš ili da ja prvi pričam? Ti prvi pa ću ja prvi. Dobro, već hvala što ste nas slušali u tako malom broju. Uglavnom tako je. Laku noć. Laku noć.